Riria mirango ya nyumba cihero ikoretwo ihingitwo kwa ihinda kurumira guoya wa gutamba kwa murimu wa COVID-19, itemi ria atongoria a ndini mbara-ini ino ritingiriganira, na ona gutuika amwe mari na ihinda iritu gukinyira etikia mageragia uria mangihota gukinya ndumiriri ya wihuge na njira itiganite. We get contaminated, see tugekogojeka. But now because we are here, we are safe. As we keep on praying for our president. Amwe maciragira etike micii makuite uteithio wa irio na kumahe ndumiriri ya gwithemania na COVID-19 na kiugo-ini gia kugera nenda-ini cia ukinyaniria. Msaada wangu unatoka kwa Bwana. Matiraga ndumiriri ya kwira muingi wimenyerere na kuiga bururi mahoya-ini. Thutha wa maruru ma murimu kunania guikuruka, atongoria a ndini kaunti-ini ya Taita Taveta ni marekeririe maruru mao makiuga utongoria wa gavana Granton Samboja ni umariganirwo ihinda-ini riria magomeirwo ni uritu wa gucokereria. Tungependa serikali ituangalie kifinancial kwanza, alafu upande mwingine iweze kututambua, kwa sababu kwa sasa mara nyingi sisi tukiwa tunaenda katika jamii kuwaeleza kuhusu mambo na COVID-19 ni hela zinatumika, lakini hatuna kitu. Wangekuwa wanajihusisha na mambo ya kukabiliana na ile janga la COVID-19 tukilimaliza, alafu tuendelee na maisha. Ukiingia katika mashinani unapata hata maustadhi, mapastors, watu wanafanya kazi za mijengo. Ni jambo ambalo linahuzunisha sana. Makiaria mwena wa Voi, atongoria ni makumithĩtie ikinya ria gucokereria kwa uteti bururi-ini, ateti makionekana kuna hakuhi mawatho mothe ma kurigĩrĩria murimu wa COVID-19. Huu sio wakati wa siasa, huu ni wakati wa kufanya kazi. Hata wale viongozi ambao wanajishirikisha na masuala ya siasa sasa hivi wanamtendea mpiga kura mabaya. Gary Fotera, Inooro TV, Jitagwo Julius Karithi wa Munene.